Confederation of Khasi and Jaintia People, Ringkar Kajatri Lambar Kasokwai Sports Association, Hapo Kajalam Jong President Kaseng FKJGP Jong Kasokwai Umdu Unit, Usamla Banroy Walang, U President KSSA Samla Fedi Nong Mali, U Advisor Uba Di Namsau, Urang Bashnong Uba Tuma Namsau, Kilapha Rakapo Shilum Nakabanta Ban Pinbay Yakamadan Badi Kipur Kisam, Karkum Kajinan Kam Jong Kashnong. Hagajakran wakinong tho kubor nakaliang kinong ilam chuka FKJGP Sokwai Umdu Unit barka Sokwai Sports Association kila penpaw ya kajing tiaw mensim hagabede baga jingnong jingman chuka madan shushu nakaliang kinong ilam kila kerpat ya kasorkar khamtami ba bantai dor lingdo ubade menteri chuka terat ilekai bon phai khmat lem chakani kathan kinong ilam chukini ki arseng kila kerpat ru ban yara ban pinbhai kani kamadan kumi ki pankhana barka jing airport Kenang bagi samla jo kani kathan ken yo jemtoy barkin yoru ye kalat bakin le kai bha kila ban yoru ye kalat ban sei ki rang bari ki thei le kai ki batrim bar ki bapaka degree kasi de ar fundu terik bang pakwa pentri madan bangin pen pek uput usam je madan kum ka dulir ne dokumen nge yo nagiri mandai man shwa yo labu seng de da ka daung nge kasi pentri ke ngat ai kublai ne sungu ya kaseng FGP mo lam FGP untuk supaya ni kalau ai ke dimension lam tang je pen pay penti yang ne khandeu berat siapa jakaba dong thliu te liang chi FSA ni labu flexion sago chaga sarkar ne chaga department ndai dadu mentang yo di jinyaram te habu yo nyap lengot de da kadang ngira wat kanti lalu no galak kanti de ngira yo hane gasni nada kaseng FPGP untuk supaya ni te gil ai nyarap dengi bat penti de kam te yak de rata ngi ai kublai yaki ki ai nyarap dengi liang chi kum ka SSA ni labu flexion wat ha MLA MDC labu flexion dari utang yang 4 sim layo dengan community liang ga government liang di inom ikhmat jungi ki MLA MDC kin ajarap liang tingi kum SA bang ko jing thung jungi ka jikwa jungi kum ka SA pen phapam niat ani kamadan tidak kadau ni kum SA nimla ban song klifti ni nayat banyak wat jimen toy ne ka jing pen pha ka madan ni dang wat khut iki bapan pha ka madan kwa bandong kajing yarap nakaliang chong SSA chagi department chong ki MLA MDC chong ne ga sarkar bakin sabha ban aino ya ni ne ga toilet ngawai ban yo ban mar babun ki function ni site bandong ka ne mudan mar bangidon light ligisnong lay balong snong kalong balahe dina ta kadaw ni site libu ki application chagi MLA MDC ro adu minta kem semlayo dina ta kadaw ni wan hakane penlong yang ni ka jing trei chung hakane ka atnu trei nang ba jing yarap chung ka seng FKGP nang ba jing songu kin ai sa leng FKGP ba jing trei lang tuki plus kita ki diru dukhot chung ki member chung nang ba jing nok tilang tuki hakane por ni scam ba sayo yo so jing job scam ro ba leng chung ki sarkar kin sa yo sngo yang ni kondok skor chung ka media kin poi ki kin yo i ek bagi ni la temu bagi la angnut bersikata bagi yo yak ta skim udha kum bagi la bu sak leng office ki